114,000. What was keep his Gogoson? Oh, Nangu Baba, Opeti Pain, Nango Petty Star, William Lonam Sanjay Peteni, O Chapasi, Lonam Sanjay, call Vienna, coordinator. The coordinator. Secretary. Ngiyabonga. Ngithemba kwethu ngibazise ngoba ibona basiphathele umkhonto wesizwe eLimpopo lapha bobabili. Kulungileke bafowethu. Kulungileke siyabonga. Ngifuna ngifuna ikhuli le membership nina lapho. Ayikhuli membership. Yabo usolo. Sanibonani. Bingelela laba ngiyababona bafuna ukuletha. No, but into engifuna ukuyisho bakwethu. One, isilo lesi sambizwe elide kakhulu elide funa ukusibonga ngiphinda siqophe umlando namhlanje ukuthi kube khona ukuhlangana kwethu sonke sibe into eyodwa ngathi kuyithi nje sibuza into ebalulekile ukuthi aphi amavoti ethu Goma kubuza yena kubuza thina sonke. Lizongena ke icala. Lapho lizothethwa khona. Alikaze libe khona kule Africa lelo cala. Liyaqala ngqa. Umkhonto wesizwe lo owathi kunzima. Wasukuma. Wadamlela umuntu omnyama. Siusukumele ke futhi namhlanje siyawu Hey, kuthi angishinto enkulu ngiyasaba ukuyisho. 450,000. Namhlanje kufike aya ngisho into enkulu ngikhuluma into elulu. Namhlanje kufike abaholi balesifunda esibizwa ngoCetshwayo. uCetshwayo ke abangaziyo enye yamakhosi eyabakhona emakhosini ayibusa kule ndawo. Okwathi ngemva kwezimpi eziningi kade ziliwa belungu nathi wayilwa uCetshwayo. Waqoqa zonke insizwa zalesifunda zabashaya belungu zabenza imfivilithi. Babekala belungu nga ukuhlula eAfrika. Masizwa besho. Benkosi uCetshwayo eyahlushwa kakhulu ngemva lokho. Yaze yakhothama ingajwe lapha yaphansi kwalela hlathi la. Njoba nibona le yantaba ngaphesheya ingajwe mawusithela ngale. Lapho kuthiwa kwela Cetshwayo ingakho le ndaba uzothi uCetshwayo. Waze wabizwa umakoti wenkosi yamangisi uthi safuna ukumbona lo muntu obe nempi eqede abantu bakhe wabaxosha tu. Wahamba wayaphesheya wakhwela ulwandle ngapha ngenzansi. Wathi mayifika noQueen zikhona ingane la zikho ingane la. Azikho. Namzukane uCetshwayo ebhekana nenkosi yamangisi umlungu. Yani liyambona ngamehlo ya esikhathini intombazana. Ngithi into ingane zikho. Aziyazi lento engikhuluma ngayo ingane. Indawo ke le ethandwa kakhulu ngoba kwaba khona iqhawe lesimanga. Sithena ke lezi insizwa abaholi bala bafisa ukuthi bezela bazongipha
enkulu inkomo lekhona leke yamala ngazi ushone phi manje yebo batheke mabeyinikeza la mina ngathi awu kwenziwa njena ke kuleli lakithi wamanika mina namhlanje ngamanye amazwi ninika mina ukuthi nginike inkosi 500,000 inkomo sihlabise manje sesimnikile yakhe 500,000 simnikele thina ukuthi siyamupha uzokwenza into ayithandayo ngayo sozwa ngaye uma ifuna ukuthi sikhuphule emzini wenkosi ngiyethemba siyokwenza lokho semkosini nje thina siyayipha sipha inkosi senza isenzo sesintu sobuntu uma uvakashelwe inkosi uyayihlabisa ingakho ke sithe lalokho ngemva kokuba sesibonisile ukuthi sigqoke kanjani siyaswenka thina lazidlala sifake ingwe ukuthi nje ibhesha kalifaki khona inzothi sizomfundisa ukuthi liboshwa kanjani ngoba masuku silosukeliwe bese kube sokonakala inkamangeni anizazi ke inkamanga nina ngifisa ukunibonga kakhulu ngibonge abafowethu labaphuma eLimpopo ngibonge kakhulu undaba ezitha ngibonge kakhulu inkosi vele wena wesilo izinto zazenziwa amakhosi iwona engabaholi ubonise ubuholo obuqotho ukuthi uhambe amashumi amabili einsuku ukhalela uncindezela kwethu thina nje emnyama fast uma singakulandelanga singabantu abamnyama sure wenze lokho esikwenzayo o senze lokho okwenzayo siyothi ulibambe leli gama siyothi kusho ukuthi eSouthern Africa noma enkandla asekho insizwe uma singayilandelanga lento yakho ngamanye amagama kusho ukuthi asifune amavoti ethu antshontshiweyo ilungelo lethu leli ukuthi senze njalo uma singakwenzanga lokho kusho ukuthi sesangena ilento okuthiwa ngibeke nje ngaleli lulu ukwala sizwana ngamanye amagama njengoba sizoyiqale nje kufanele thina nje emnyama ngelanga lecala sikhankasele amavoti ethu sizifuna amavoti ethu la athathu isaga esinjalo asidume yonke eSouth Africa apha amavoti ethu yebo masenze njalo kube sihloniphile lenkosi ngeke kuntshontshe amavoti ethu sithule nje 500 kanti singaba kaba asebona nabelembele eqanye amanye amalembe ngokukhalipha ubilembe lalingalala endleleni ngaphandle uma unochukuke phambi kwalo okwakho lokho